Shida gani iko na watu wa boda? Why? Kuna shida kubwa sana kwa watu wa boda boda. By the way, for your information, you can get ndaki bikie kila mundu wonde mutongo imusakuwe utemo sakuwe na ndwani. Penda ndina monene pyu na nduma boda boda. Niki. Hii kitu na inaniuma. Na ndio siniki ndicho na for some time, lakini leo ndio imenikasirisha ile mbaya. Dizini za kwaje nimepigwa na sijui butwa ama nimefanya nini. By the way, kuna shida kubwa sana ya boda boda. Kale ko na hiyo nesi yokuwe mwana na kuwe mwana mo boda boda. Kwa watu wanyayo. Andete ba ti Kilimani. Na the guy no na jamaa na experience sio monopi wangu ane sana intro. Kumutumia mbesa na tumia mundu muka. Mbesa aliwa mundu muka na mukule nini eta wa isito yoka isito ya mundu muka ya kikuyu. Najua na mukule bro ni yako. Ambia ndio ni yangu. Na nimelipa nani? Pesa nimepata. Si familia, si mambo ya familia. Aya iso tuinena na mwana ongeo nanguite bandu beta wakibwese. Ando abandu beta wa mikuyuni. Ndi mutumia mbesa. Si alike kwa mundu mukana ni jamaa. Na muguli umepata ambia imeenda. Ndio. Hayo imefika. Kama imeenda kwa huyo. Au ngoja hadi kwa Catherine. Imefika nyumbani. Anailiza imeenda kwa Ann. Ndio. What's the problem? Ekangu tabi kendo justice. Pe maundu make musi utatono likelela. No galikelela utatoboa. Trust me. Paima kosa. Hata ningi na ni mwanaume amefanya kazi. Ekangu tabi kendo. Mbona pesa inaenda kwa mwanamke? Ekangu tabi kendo justice. Nuko na ndwa ama kwa taambesa si akela muthena. Tata yusu wa boda boda. We mundu muka na we gebeti cha mwana osu ukaye mo control mbesa isu nesa my friend we yogo tuka mukogela kwani nyidizo control mbesa no we mkowe mungu we naombea musala wako na mungu thukuma ba waile kutomi wa kibeti justice omundu usu ukenda mugo kwako no kenda maendeleo kwako omundu usu no ukile ba ukaiba obisine kwa linet ukamwe nye mwai wathela eba inya kitonga yes aiwezi pe mia wala yatia wala kabuni namba 1 na kabuni ni enda trace this person tamwandikie vindena na tamuiba mbesa sia nona aso imaza ma audit kabuni kwidi ya wewe mondonge ukakula huyu ni nani ulilipa na huyu jina iko hapa hiyo kitu ya boda boda bigendo newe se pa yando ma ama ukwati wande mena marriage stable tando ma boda boda yes anu boda boda kila mezi no siri mbingi si hivi tisitu kuna kitu kingine lakini paike ndo mwese cha mesi yo yes lakini mbona mezi mesi meda na mesi very stable niki ndo kendo chambe mundu zwe wetegelile bwegalilwa emuka mundu zwe wetegelile na thoko mambeza ega enda kwa nyanga mande etha na ukua waile tonde batilingi to bibiti kuma nyayo mpaka ba Kilimani 250 uzu bando nenge na kamota ke mauta tumenyaziana abangeje musi yes there is no problem neti unidi kwa na baike ndo kithoku na bayo thoku evo kibeti ke control mbesa cia mume it is my husband's money my question when ndo wa boda boda na ndwi mundu uyo ukona ake boda boda lakini no isena na anu boda boda now the issue neno na thina wibo nene wiye kindu kimana na davyo na iwe kitumi pia wona ukaisia mesia ya andu ma boda boda justice mesia suye na maendeleo wenda ukethia musi mutoi wa boda boda nanza usia kuima muboya kwake si sawa musi wa mutoi wa boda boda no bandete sukuma mutho wa sukuma kwake na kiwe no kurutea no kumutea kiwe why no ndo mbesa thukuma sienda kwake beti yes so it taume independently tuisa kuitenda newoge tumi pate maendeleo mwana hakuna so issue ya kwa neno nipenda usiwe ni chao kina musi wa boda boda enda wethi amukamweka cia nguku na no register line waku asimu no itwa yo kibeti cha kuyekala na huyo na kobeki barukanyu niki ngotomia kibeti cha kusimu na niyo wangu trust huyo jamani mwambia siwezi fanya hii bro sisi hatufanyangi sisi kwa nini nalipa wewe tafuta no pai yogoku twende pale nikutolee pesa asiwe maundu make musi ndo malikelela na wewe sema ndo umesila kusuko kweza kwenda unywa mauta ilo kweza ndaike akamota kuma anele ezo kunia kibeti amwe ne ba petrol station amweke ya mutumi hotel amudungi wa msombili yes there is no problem kuna shida kubwa sana no problem pena thina munene hakuna ile na kindi kindu cha ilo discuss mwana ongea nesie kumbia waendeta na mundu wa boda boda wa mukule siasa ndeu nena this time round lakini weso mukule ibeti isi ndo siendete hata
ngewane siambe utapia lakini ndaka utapia sia kwake utapia na Mungu nondo athukuma mbesa sio setwa imuka kuna amani na wake ni wewe betisi endete na nondo anabado nisi kweti koza misala di tuta mambo boda na yango utapia anikwenda niwe comment isu katika Facebook yona niendo nena na mundu umeolombe tukesie etha no kwenda kwa kuguyitha maendeo etha no kwenda kwa kuguyithia Mungu pauo thukuma etha ti kambuni ukwandikite ni wese yukundu ta ku kambuni ni kwi miao ndwisa kwikiwa mbesa cia lakini etha wenda kibarua cha daily jua kali my friend trust me no kanda bia na utethisia mwako wa utae muthelu ambe amwe yo amwanza aini betisi mepano mbingi ethelete ni mbesa edukesie wa thukuma ndukembo cia kwike slingi mana nana simone aipande yagu simo munenge namba yake beti ke inya junior hapana by the way kindu kila kibaki na ibeti mbingi nisiendete kuona uendo nundu wa kwetha siete mbesa cia ume no mbesa mbingi situ cia ume situ ni ibeti na ibeti situ kakua kwa uishu ila thibo ni mundu ume tha wina akili mbesa thukuma ni cia kumwene kibeti cia yeshe ya jona ti lazima ukinenge mbesa enda uwele ungowika mundu umwe mwana kuno kwika shopping yo nomba o shopping no yo ole kibeti kienda mbesa ciake you know kibeti utakenenga mbesa ke iloma na ningi tibandu bacho kikalome nyote ngwatangithia mbesa ndilo na kopena thina kwa lazima olume no tiwe ketumi mwemi waembe twano na andu maboda boda malumya mtwano mundu ume aile buthe ifrofide katika family mbesa kibeti kienda mbesa ciake kienda mbesa kidiba elo kibeti jaile kutha kimbitie mwana bala kiuthinga kiki ya tikiti mundu ume nangu au me nenyitisa ibaluja au metumande imaisa au metumande mbesa tese ibu mbesa tibange na ibeti zitu nukeza kumwe mwe one kibeti wanaindi kaboka ukatumia mwana waku kamwe aoza mbesa izu gitonga ingwiza no ngwizo kona bendisienda